Baklava, kraljica kolača. Nezaobilazna poslastica na bajramskoj trpezi, osim posebnog ukusa, ima i veoma zanimljivu priču. Vjeruje se da su prve baklave napravili Asirci te da su ih prelivali medom. Priča kaže da su tanke jufke uveli Grci, začine u Agdu Armeni, a da su baklavu kakvu danas poznajemo usavršili Turci. Baklava je tako svačija, a opet svako ima svoj način pripreme. Tako su i Sarajlije napravile svoju baklavu, a viševjekovnu tradiciju čuva još nekolicina zaljubljenika. Među njima je najpoznatija Bedrija Tulek, koja njeguje porodične recepte stare više od 200 godina. Mama me je prvo naučila da razvijam, dugo razvijam, od malena, čak kad sam krenula u gimnaziju, kad sam počela da razvijam. I bila sam zaista u mojoj porodici maher za jufke. I onda me mama naučila i baklavu da napravi. To je bilo dobro davno. Bedrija se pravljenjem baklave ipak ne bavi cijeli život. Prije rata bavila se obukom ljudi za rad na računarima, ali joj je propast firme promijenio planove. Ostala je bez svega, a kako nije osoba koja čeka da nešto padne s neba, sjetila se velike ljubavi baklave. Na nagovor prijateljica krenula je praviti baklavu, a kasnije je otvorila i dućan u srcu Baščaršije. Tu, zajedno sa sinom koji je naslijedio tradiciju, pravi posebne autohtone sarajevske džandar baklave. Proces pravljenja te baklave je dugačak i zbog toga se ona otišla u zaborav. Treba napraviti, razviti jufku, treba je smotati na debelu baklaviju, pa je staviti na manju, smotati je, narolati je, pa je sušiti. Otprilike ja na oklavijama služim 24 sata, a onda se skidaju i onda se suše još 3, 4, 5 dana, zavisi od vremena. Kad se ispeku, onda se one zaliju se agdom i filuju se slatkim kajmakom, ali onim pravim, mladim slatkim kajmakom i orahom ili bademom. Bedrija naglašava kako se u Sarajevu za poslastice nikad nije govorilo kolači, već slatko. Tako baklavu smatra apsolutnom kraljicom slatka. Pravo slatko se pravi isključivo na puteru, bez imalo ulja, i to je jedna od malih tajni velikih majstora. Posebna je vještina napraviti dobru agdu, bez koje nema ni dobre baklave. Ja agdu pravim nekoliko sati. Ona se kuha nekoliko sati i naša agda može nekoliko mjeseci da bude. Jer agda je ta ona je konzervans ovom proizvodu. Baklava, ružica i džandar baklava čine tradicionalni trio bajramske trpeze koju priprema naša sagovornica. Nakon Ramazana dolazi Bajram, čašćavanje, obilazak rodbine i prijatelja. Dolaze lijepi običaj koji kruniše slatko. Kad se ide po Bajramu, u nas se kaže ide se po Bajramu, kad se obilazi, onda se slatko iznosi. Jednostavno, nezamislivo je da nema baklave. Jer dobro, možete, ali baklava, tu je ružica koja ima isti sastav kao baklava, ali ima drugi oblik. Ali džandar baklava je otprilike nešto za familiju, za kuće, a i da se iznese. Za pripremu baklave bitno je da uživate i da u proces unesete ljubav, naglašava Bedrija. Pravljenje baklave je svojevrsna umjetnost, dodaje. Baklava je bosanska, nije muslimanska, nije katolička, nije pravoslavna. Ona je bosanska. Džandar baklave Bedrijine porodice volio je i Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a nosio mu ih je njegov bliski saradnik Džemal Bijedić. Baš njene baklave jeo je bivši predsjednik Hrvatske, Stjepan Mesić, a pri narednoj posjeti našoj zemlji bit će servirane i britanskom princu Charlesu. Ipak posebna je baklava koja se poslužuje dragim prijateljima i članovima porodice za Bajram.